Voin hi October ni somni pakua sang ni somni paka zirtop ni ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule tuna chuan Myanmar news te kanom puang le don ni tuna hian Myanmar ram hun then khata in do nan satak ala thleng renga heng an in do din mun te hi ron update zung zung du thin maila kan hriat thewang khan tun mangin internet le phone man ahim lo chin aum ta sia mun then khata internet signal ti top alo ni bok nen chu wangin chanchin thar update zung zung har hle ani engpo ni sela tlem hun kal to kan la puan lo kan lo puang ani po in chanchin thar ani na abo chung lawa kan in hret hiam zel aniang chu news lo puan sun zomila pdf 10 mail soma barma sipai panga an ka plum october ni somni pariat khan Myang People Defence Force te chuan mail soma military council tenen anin ka pa he inka na hian Burma sipai lam hi panga an thia Myang PDF zone 2 military 3 Bo Cross zone 1 minute somli vel anin kap le ani he inka na hian Myanmar PDF lam thianom lo ni nan soi tin Adani Ports Indian Ports Construction Company of Myanmar Army chuan US dollar makta duai zani somko an hatho puina chu an su don ti an puanga MEC hian engkim an suspend veka Mars atanga zun sang ni somni thleng an investment te po an la chuak vek don ani Adani Port sian amain Yangon Port project atangin an in withdraw don ti an lo soi to a kan company management lamten Myanmar din mun an thlir ho nuwa Adani Ports te chuan Myanmar investment nu do vek zai kan relta ani tin an soi Sun State atlang ramral thum kengpol ve TNLA le RCSS te anin kap Sun State khotsaklam chau mai region huam chunga chu so khobula tlang ramral thum kengpol ve TNLA le RCSS te inkara inkana achu awangin khochunga ommi pui chen in then khachu lai pui muina deng chenuala khochunga ommi pui te chu anral mong lo hle ni nan soi October ni somni pasari jingdar thumatang khan chu so khobula inkana hathenga jingdariat khan khochung mi pui chen in then khachu lai pui muina deng chenual ta ani tinan soi October ni somni pani khan chau mai region panhon khwale panpiet khobula TNLA le RCSS sipai te inkara inkana hathleng to boka he inkana hian ral thuam phol tak tak mangin aloin bei to thu akhon mai vai om te chuan an soi ani TNLA sipai le RCSS sipai inkana wangin akhon mai om mi pui ho chu an ran muang lo hlea khothen khat mi pui ram hnuailama tlan cheu te chu tun thlengin khochung an alu ngam lo ti Sun State media pakhatin atar lang ani sipai thuneina do dal tu an man tlan chuak te chu kaplum turin battalion 22 in order achua current state pha an khoa sipai thuneina do dal tu te jinga mi report angaman tok te chu tlan chu an tumemo mi an beile te mo ni chuan kaplum zel turin Burma sipai battalion 22 te chuan October ni somni pasari khan order an chuan in Burma sipai council lam hnai tak hena tanga hriat ani Burma sipai chuan CDM staff te activist te kong zona teltele thilti suan nei lo thon lu ta wanga tlan chhe te chu engma action lak an ni lawanga thataka welcome ani zo kang tin ram chung sipai lam media le chanchin thar ten soima se an huailama thok sipai te jinga tharum thona mangchun zom zel turin in kai hruin an ti chuak thungani Burma sipai council sipai te nena in him nai tak sipai phakha chuan sipai dodal na konga tel tu po man nan ni laya tlan chu atum te chu an tlan chu laila la in ka hlum hal turani tin thuan peta ani chu wangin an hua piang chu PDF tin an mana Burma sipai council hi rin thayan ni lo thu ka soi du ni tin an soi demo show in kana Burma sipai an thinual kaya state demo show township a October ni somni paruk tlailam khan Burma sipai motor in zui chu bomkam hanga bayania Burma sipai somaya tlem lawan thi thu KNDF lamin thu chu an siamani KNDF lam chuan October ni somni paruk tlailam khan demo shule Farushu township lamaron lut Burma sipai motor in zui chu demo shu township tuilu bila khwale ngoi tong khothar inkara kareni sipai tangrual in rapo bom manga an bei thule
chu inkana chuan Burma sipai som ayatlem lawan thia chu mai ba ka sipai motor pahni chu a chen he hlea kareni tangrol polama ero tu ma hliamanum lotin an soi Burma sipai te chu demo shu le chi tong le chiado pathian limana bulvel anin kula silai lian heavy weapon le silai pa ngai mangin khomi pui poi sei le te chuka pinan beya chu mai ba ka demo shu khochunga sipai thlona po a thlo kwal rengani ti KNDF Polinan soibok ani tun haya hian Burma sipai te chu Phekon Mupe demo shu le Farushu township operation ngor takin nan kalpuya Mupe le demo shu chu abi ka bitumin an beile zulta ani Kolin PDF in dan lawa thingphur ruthin motor an ha sak thuan soi Sigang region Kolin khua Kolin Suibu Michina konga October ni somni panga khan dan lawa thingphur motor ke som panhi nei pakhat chu PDF battalion 1 chuan manin an hal chiat sak vek thu Kolin township mi pui veng him tu po chuan October ni somni pasari khan thu chu an siamani Kolin PDF chuan dan lawa thingphur motor tele environment ti chezonga thil ti te chu kandem tak zeta an chunga remna na takkan pe zelang tin an soibok ani Mandalay Transport Office kota bompuakin bike akang chenual Mandalay khua mahong mi township theipan konga Transport Department Office kota October ni somni pasari chomhadar somvel khan bomapuaka hliaman rualin kong sira bike tam tak akan sia thu hriatani ming tarlan lo pakhat chuan thom ring set mai kan hria anua bike ho chu akang kai ngala mi hringan hliam le hliam lo chu kan hre chiang lova kang thel motor lo thlengin kang chu thel ngala ni tin RFA hril chu bompuaka wanga hliam tur chu atlem bera mi pali velan ni thu Mandalay Committee nan soya bompo la hian Transport Office compound police ta chu plan chuak ngam lovin compound chung bango ngatangin ansilayan tin kol velai thalak chu social media adar ngal nge ani chu bompuak chu bike two wheeler da na huna bike pakhatanga puak ni hriat ani bok US National Security Advisor in Myanmar Civil Sarkar IOT akom US National Security Advisor Jack Sullivan chuan thotan ni khan Myanmar sipai sarkar na to dal tu ten civil sarkar IOT na andin National Unity Government NUG palaite akoma Jack Sullivan hian NUG IOT hi virtual meeting nei puin Myanmar ma democracy tundin tum malak na chu US ina thlop thu hrila anram chung din munte soipui bok NUG IOT hi duwala sila le jinma ongte anni ti White House thu chu chuan ata lang February ni khata Burma sipai ten civil sarkar thuneina an hne chu nuwa sipai ro rena du lovin Myanmaram chung mun sang sanga lungoi lo na lan tir chun zom renga ni wangin anram chung din mun po ala thalo hlea heti la hian lungoi lo na lan tira boina chok suak te hi Burma sipai te chon fir fiak tin NUG ne na in thuruala an pu ani Sullivan le NUG IO te hian Myanmar ma COVID-19 hrileng mek din munte US in bidang te kaltlang lawa Myanmar mi puiten hena chom dolna peka tumdan te an soi ho bok ani Khovela thu nei na lak na chu omzenei taka action lak ani tur thu UN Security Council an soi chuak Khovela thu nei na pong lak na chu inkai chon theinat na angania omzenei taka dang chattu le action la thei turam hala ka ngai thu UN Security Council October ni somni parukhan Antonio Guterres UN Secretary General chuan asoyani Sudan rama sipai thu nei na anlak chungchang soiho turin ram som pangatel na tur Security Council na ro mana Sudan ram mi pui chuan democracy manga in thak dang lam na le maso na nei tumin an du na chu chiang takin an lan tir to a thotan nia Sudan sipai ten thu nei na an pong lak chu antem thu le tu te poinin sumna neya thil kalpui jok turin Antonio Guterres chuan soilang bok Myanmar ma Burma sipai thu nei na an pong lak nuwa ram pani pathum vela sipai lamin thu nei na anon lak vele ta ka chuan UN Security Council chuan anhung bera thu nei na lak na Sudan ram chungchang chu October ni somni pasaria in khar khipa soi howania chuta chun engtia malak chi nge ti chungchanga US de khothlang ram tengai dan le China Russia ram tengai dan chu 1% tlat ti hriat ani bok
Chin State kan Pelet Township a ral tlan ten eile in tur an tla sam tran datahan po sina talan danin Chin State chimlam kan Pelet Township chung om ral tlan de chu eile in tur an tla sam tran to hlea December thla chuan za zela somko vel an tlak sam tur thu hriat ani tel hong huan hi kan in nga na ber ania tel hong bulte chu zuarin bu fai kan lei thina chu tianga kan ei zon na kan thlak tak a chuan lo nei na kan thok to lo bok nen then khat kum khat dei tur an lei khol bu te chu tu na chuan a zo ti ti to a then khat phei chuan an nei to lova midang hne na tangin an pu ka an ei tok tok ani chu wangin December thla chuan za zela somko vel chu ei tur thla chamin kan omanga chu mi hnuwa phei chuan a har sale zulang tin an soi ani kan Pelet Township a Burma sipai tele CDF mindat kan Pelet polte chu July ni somni pasari jinglam khan kan Pelet Township kanan kholom kanan khuwa inkana ana satawangin mipui tam takan ral tlana chung ral tlan te chenna karai khuwa refugee center pakhat le shinbau khuwa pakhat hongin kan Pelet khuwa ral tlan mipui tele kanan ienshe mu sheng theng mui khuwa tanga ral tlan te telin mi sang khajanga vel anom mek thu ral tlan tranpui to committee member ten hena tanga hriatani tu na hian kan Pelet Township ral tlan te chu karai khuwa foundation atanga tranpui na tlema zong dongin an khosameka kan Pelet Township a inkana chuak ri lo ma se eile in tur bungra phurlu har sat ema wangin ral tlan ten bu fai ba ka tel chi ngapi le chokalam man ruan tla samek ti hriat ani ral tlan zinga high school le higher secondary school zilai te tan Mizoram a zirna chunzom phalsakani thu hriat tir Mizoram Board of School Education chuan a hnuai miang hian ral tlan zinga high school le higher secondary school zilai te tan Mizoram zirna chunzom phalsakani thu le hmalak dan tu hriat tirna achua Myanmar ram boina wanga Mizoram ral tlan zinga high school le higher secondary school a zilai engemaw zat anoma Mizoram sarkarem ruat nangin heng zilai ral tlan te hi Mizoram a zirna chunzom phalsak an nia MBSC danding lai angin zilai zongjong in registration ti vek turania ral tlan zilai nei school te chu arang lama hmala tur hriat tir an ni tuna an ral tlan na khuwa venga local council emo village council emo OMA emo OLA emo MTP chairman emo president emo hne na tangin ral tlan an ngei ti hriat puina lekha thil telin registration form te hi MBSC office Aizola emo MBSC regional office Lunglaya emo head of institution kaltlangin thelu turania anzirna tilang thei document omang ang te thil tel vek turani chu tiang nei lo te dilna chu abi ka ngai tu aniang registration dilna form hi November ni som sang ni som ni pa thleng thelu thei aniang hemi hnuwa chuan eng dilna ma pom mani to lawang registration fee chengza ni higher secondary tan chengza high school tan ani registration dilna form hi MBSC official website www.mbse.edu.in a download thei ani e Mizoram ral tlan lalu belzel tunkar chung hian vaphaya ral tlan somni pariat an lu bela far kon kaltlangin mi somni vel an lu bel boka far kon alu bel te hi far kona chambang lovin mundangan panhlom nin thudonani MC laram enga tuipui ral group OMA president soidanin ral tlan te hi arola lu bel huk an ni lo wangin lodon son kong har sadna antogri lo ti soya khoten khat ral tlan kol tam zual te ro chuan mutbu le bungbel anin dai lo wangin boina antok de unin an soibok ral tlan zinga hian tuipui ral chu asana mundang pananom mek zel bok ani tuipui ral uai mechin chiadanin tun din hmuna far kona hian ral tlan an tambera sangkhat za somnga anom meka vaphaya zaruk samruk vel anom meka khobunga mi zani somli pathum thekteya zani somli zolseya za somthum pali khuang thinga somruk paruk khankona somnga khuang lenga somli pakua dungtlanga somthum pariat wanzawa somthum pasari thekpuya somni pakua sajepa somni paruk leithuma somni pani sesia somni pani bungzunga somni pakhat samthanga som pani zong te tuya pakua
leisen zawa pasari lian puya pali le wangchia pathum manom beka tun din hmuna ral tlan hi sang hi zariat som hi pariat anom mek ani ole khati zong kha Myanmar chanchin thar kan puan theide chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chunga kan lo me